Ibu Haja. Hiburan seneng ning badan. Kangge Pak Haji Adil yang punya daerah motor, yang punya pandera motor. Yen terus mikiri demenan kang siji, larani ati susah sendiri. Haji Adil yang punya pandera motor, Pak Haji Ade yang punya pandera motor, yang punya pandera motor Pak Haji Ade, yang punya pandera yang punya pandera motor, yang punya pandera motor, yang punya pandera motor Pak Haji Ade, Pak Haji Ade, Pak Haji Ade yang punya pandera, yang punya pandera motor, apa narani? Yen wong wadon Pak Haji yang punya pandera motor semua janji aja dianggap Haji, iku pasti Haji, sebab yen lagi yang punya pandera motor, temen wong sing pandera motor, lalen karo Haji, lanang sing bengen, ake sing putus asa, gara-garane cinta Haji, janjine wono aja, nyata gak Haji, pandera motor deh. Haji, pandera motor apa narani? Yang punya pandera motor sayang, yang punya pandera motor, yang punya pandera motor, yang punya pandera motor Pak Haji, Mama Narama yang punya pandera motor, yang punya pandera motor. Yen wong wadon Haji ngapai janji aja dianggap Haji Ade, iku pasti Haji Ade, sebab yen lagi pandera motor semua yang punya pandera motor sebelah sini Bapak karo Pak Haji Ade motor. Ake sing putus asa Haji, gara-gara nih cinta Haji Ade saya yang punya pandera motor. Wah Haji masih disambung. Pak Haji Ade yang punya pandera, yang punya pandera motor terus Pak Haji Ade, bos kita. Pak Haji apa narani? Pak Haji buat Pak Haji Ade, Pak Haji Ade apa naramdan yang punya pandera motor lagi. Yen wong lanang Pak Haji ngapai janji aja dianggap Haji, Papai Ramdan iku pasti pandera motor lagi Haji yang punya pandera motor, wong siji semua yang punya pandera motor. lalen karo Apa narama? Mama Narama apa narama? ake sing putus asa, gara-gara nih cinta, janjine wono aja, sering gak welaras. Masih kangge Pak Haji disambung. Pak Haji Ade, Pak Ade pandera motor, yang punya Ade pandera motor. Pak Haji Ade, Pak Haji Ade yang punya pandera motor, saya Pak Haji Ade, Apa naramdan? Yen wong Apa naramdan terus? ngapai janji Apa naramdan? aja dianggap Haji, Apa naramdan? iku Apa naramdan? pasti sebab yen
kelalen karo paji Mama Rahma lanang sing bengen ake sing putus asa paji gara-gara ne Pak Haji Ade janjine Pak Haji Ade apa Ramdan sering gak awe apa Ramdan sayang Pak Haji Ade Serombongan Pak Haji bandera Ade motor yang punya bandera motor Pak Haji Ade Pak Haji Ade Pak Haji Ade yang punya bandera motor Pak Haji Ade Pak Haji Ade yang punya bandera motor Pak Haji Ade yang punya bandera motor Mama Rahma bareng Papa Rahma yen Pak Haji Ade ngupai janji aja dianggap Pak Haji Ade apa Ramdan iku pasti sebab Pak Haji lagi demen wong sejen kelalen karo Paji wadon sing bengen aja lo pikiran ning soal demenan Paji Ade sayang yang punya bandera motor Pak Haji Ade Pak Haji Ade Pak Haji Ade yang punya bandera motor Pak Haji Ade Pak Haji Ade Pak Haji asa gara-gara ne cinta Paji Pak Haji Ade paling eman Pak Haji Ade paling goreng matur kesuwun Pak Haji Ade serombongan